Riu arimi a mucere guku bururi-ini mena gitumi gia gukena thutha wa igoti inene ria kirugu ya kurugamia urehi wa mucere kuma nja wa bururi. Cira-ini uria uhanditwo igoti inene seneta wa Kirinyaga Kamau Murango wa kuregana na mubango wa honge cia KNTC na KRA, Murango akendekithia mucere wa arimi ugurwo mbere ungi urehetwo kuma nja wa bururi. Na turagia kutonda niketha kwambe kurwo mucere ucio utigoke wa mweyo taguritwo guothe ni thirikari na maribwo tondu kuma mweri 11 mucere uria woirwo ni thirikari utiri waribwo na uyu ungi ni bindi urabandwo nikio gatumire turugamie tondu tungia kurugama na murimi riu bara bathiete murimi wa mwana wathire ni undu ndembesa ciake kugua kobete akirima mucere ugacoka gwa mbei na nikio turathire igoti-ini ni igoti riratuigurira tube kutonda ya wiki imwe no itago expert kutonda uguo ni kuvuga ara ni marugamitie kutonda eno nginya cira wambe uthikiririo turenda mafaili ni thitu faili tuonanie kuria mucere uri niketha thirikari itige gutumagira mabeni kuga mucere utigwo bururi-ini niketha kureta mucere wa kuma na nja mucere urahoraga arimi aitu. Na itu-ini riake mucirithania Edward Muriithi augite ati maundu maikare toria macabithitio ngatheti-ini ya thirikari ya namba 1/6/1 ya mweri wa 7 mwaka-ini wa 2026. Mwerekera-ini wa mucirithania augite ati kwa ihinda ria thiku 7 cira ukorwo githikiririo no rio kwagarara itua riria tungikinya ria watho. Murango augite ati gutiagiria gukorwo na mucere wa nja wa bururi gutekitwo uthuthuria kumenyekana kwina mucere wa kuigana. Korwo murimi wa mucere batana thirikari ino ititumia andu mambage kurora kana mucere guka na utikuo bandu bakwaragia undu matoi na mucere to uria uko society nginya ni uri ona andu kiumbe mathi marora itheire imwe na uria ciandikite atumia itu na ciana citu no nitige kureta mucere kihorera mucere ucio ugacoka ugatukanirio na kuria ukandikwa manitwa ma Mbicuri matuthukagiria nginya brandi itu ya mucere wa Mbicuri na nikio ndiruga thirikari rita riri no nginya ngithikiririo riri ungihotiruga na makuthi. Arimi nao makioneka gukena na itua riri makiuga ati mucere wa mbegurwo wothe na niguo murimi athio na mbere na guteithika. Mucere thirikari ndiragura mucere witu wothe kathira koguo no ko maratuingiria athara micere ta kwa turava nguku na kurugira ngiria ngurwe tondu ri mucere ni uturikire no gire magunyu nyomba koguo cio tukona ni waste koguo thirikari ni twicirie ni tige kwamba kureta mucere wa nanja yambe tuguria mucere witu uria turimite mucere ungingira guku ucio turerwa wa nanja ni ndi twathina muno makiria tondu ana wira toro twa kurima mucere koguo gutena baita ni kwa matura twikare ndi to tukarutaga wira wa bure ni kurima tutakuona gwa gutwara. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kirugu ya kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni Wathuku.